Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 2 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Pasukan rudal dan artileri pasukan Rusia menetralisir 67 unit artileri di posisi tembak. Tenaga kerja dan peralatan militer mereka di 92 area juga diserang, 2 depot persenjataan AFU. Dan 1 depot bahan bakar Brigade Pertahanan Teritorial ke-102 dihancurkan di dekat Orekhov, Malinovka, dan Zalisnyhnoye, wilayah Zaporozhye. 1 depot bahan bakar kelompok pasukan Hortitsa dihancurkan di dekat Dnepropetrovska. Secara total, Letjen Igor Konashenkov melansir 355 pesawat terbang dan 199 helikopter. 2.794 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.366 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya juga 957 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.763 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.876 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 710 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 6 unit artileri, 9 kendaraan tempur. Juga 44 drone Grand Shahed Iran ditembak jatuh. Secara total, Rusia kehilangan 107.440 prajurit sejak awal invasi. Termasuk 273 jet tempur, 269 helikopter serta 3.031 tank. Konflik Rusia memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Moskow mengajukan syarat perundingan terjadi jika Ukraina mengakui 4 wilayah baru Rusia. Masing-masing Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk dan Luhansk. Syarat ini ditolak mentah-mentah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dengan bantuan negara sahabat. Енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як всі інші. Я хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями повітряне командування «Центр», «Південь» та «Схід», а особливо бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської, 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.